Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Kao što vidite, ponovo veoma malo sastojaka na stolu jer danas pravim dobre starišne nokle. Vjerujem da će ovaj recept mnogi od vas da vrati u djetinjstvo. Ovdje imam 500 ml mlijeka, jednu kašiku brašna, 6 kašika šećera, 3 jaja od kojih ću naravno da odvojim bjelanjke od žumanjaka i pola kesice vanilin šećera. Idemo odmah da stavimo mlijeko da prokuva. Ostavit ću samo malo mlijeka da mogu da umutim žumanjke. U mlijeko naravno dodajem i vanilin šećer. A dok se mlijeko kuva, ja ću da odvojim ove žumanjke od bjelanjaka i bjelanjke da umutim u čvrst snijeg. Sad kad sam umutila bjelanjke, mogu da umutim i žumanjke sa šećerom, mlijekom i brašnom. I umutiti dobro dok se šećer ne istopi i jaja ne pobijeli. Sada kada je mlijeko ovako prokuvalo, pogledajte kako je zapjenilo, šporet smanjiti ovu ringlu do kraja i ovako kašikom uzimati sve jednu po jednu kašiku ovog snijega od bjelanjaka i kuvati u mlijeku po par sekundi s obje strane.
Sada kada sam skuvala sve ove bjelanjke, u ovo ključalo mlijeko dodajem žumanjke i kuvam dok se ne zgusne. Evo, krem se zgusnuo dovoljno, provrelo je i mogu da ugasim šporet i idemo da prelijemo naše bjelanjke. Evo, naše šnenokle su gotove, malo je vruće. Sada ostavljam da se ohladi, a zatim možemo da poslužimo. Ja sam pravila ovako manju količinu, a vi ukoliko vam je potrebno više, naravno da možete poduplati mjeru. Evo, pogledajte kako su fine. Ukoliko vam se ovaj video svidio, obavezno stavite like, pišite u komentarima da li volite šnenokle i kako vam se dopada ovaj recept. I obavezno se pretplatite na kanal. Kod nekog piše pretplati me ili pretplati se, kod nekog subscribe, kod nekog prati ili zaprati. Vama je to potpuno besplatno, a meni će mnogo da znači. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!